Mantap rasa pentun ya. Mantap. Mantap baine. Baine bokayu guys. Benda bayi bukayu. Memang perkasa. Wah, Mantap itu baine bokayu. kalau bayi buka itu orangnya itu. Oh, Oh, mantap. Bisa tuh. kalau terus ini lelah kalau kira-kira kalau di di Pondok Surabaya ini. Nah, kira kira tahan. Masukkan di freezer. Oh. Hindi ko ulangan na. Iyo, nakuha yung mga misa materi, o mga misa dito, kuya, bami may na, oh. Apa lewang itu? Oh, ya tuh Silangan na. Silangan na yun. Silangan na lang. Ya tuh silangan na yun tuh. Jadi ya tuh kili sorong utama dulu. Napaya, ya. Itu kan atau apa mau pa na pera bakana itu kan ini. Itu kilo. Kalau ini sana bisa. Di luarnya mido ini di luar. Oh, magandri. Kita tahu itu. Itu yang kita. Ambil satu ini. Kalau ini nak, yo yo. Katrin, ini kan kamu satu ini. Iya, bukan ya. Di mana sih, Oh, tinggi lah. Tadi.
Pelipu, iya itu pelipu namanya itu yang. Nah ini bakal super big. Iya, bakal super. Bakal aja bakal. Berapa liter dimasak itu? 90. 90 liter. Iya. Wah, 90 liter. Semuanya 100. 100 liter. Wah. Pematuan ku sia sangsuran ku selanasang lansanga pakabro na puang matua. Melo kita parapa mi o kota tapamatan ni penaanta. Tabang himbolangan tangan nalangi isola inde tomarapu tulong pabenda ni tatongkonan yate. Kemudian nopa na yate pengkarangan yate Madin di Pugau na Madin sundun lang lolok na upulangan pendaunan na tepengkarangan yate tunakalo penaanta labi raka nakalo to tumampata yamato kukua taparapa miyo kota tapamata ni penanta taparanduki tu kapenombanta lansang na ambe na anak na penamasallo amin den no pada pakamasian na puang matu ambe pakaboro na puang ta Yesu Kristu siaka matotoran na puang penamasallo tontong rondong ki soranasang totemo sia tontong selakona nakua puang matua makada iya ketang puang matua tumbangun misa bangunan tak naladadi na pamanasay puang Yesu na kuwa moy misa penggauran tay ammi kulle umpugaw kita annaku rondong komi iya moto dolo la tapabendan te tongkonan iyate lama sorongan ki langan olo na to tumampata oto nakasalamaran siya kalimbuang bobana mintu pasake
Kemudian no pa napasakya ki masoranasang napasakya ite tomarapu tunggaraga ite tongkonan nyate napasakya ite may pande manarang tutonang pa si tuebas si mataran nama din unggaragay umpasundun ni te pengkarangan iate. Apa dolo la tapataru te kapenomban tamay kumitatuk ko sangat utaku itu mintu na lindo malingta. Bila nakita te nang bati to maliluki pembudak kilalu sulapa katuan taun tengkai kalau parentana puang to tumampata. O puang sumpu mamase, kupenasan itu mintu na kasalanku. Bila nasipatu na papakan itu kau kadakeku, ondong pole pibelan namang kana untunay komi, tusumpu mamase lako kaleku. Kukagigi itu mintu na kasalanku. Nakudan di sisola patunduan mi, laum pemelegau ku siata mo kolonteng kay parentami. O puang kamasena teto kasalan. Den no panapuang matua tu sumpu makuasa ung kamaseki ung pagari tu kasalanta. Siyaw nanta kimantama katuan tontong selakona. Amin. Puang kamasekan ni, puang kamasekan ni, Karistu kamasekan ni, Karistu kamasekan ni, puang kamasekan ni. Tamas sambayang. Puang matua ambe makuasa siya matontongan lan bambana suruga. Puang otona katuan siya kasalamaranki. Ipatongan kumuaya ketaan na kamu untunduikan lan pengkarangan ki kyallo kebongi manasa tek naladadi. Kiranuan o puang ami mendoren lan teka penombangki melambi totemo. Untunduikan umbangun ni te tongkonan yate. Denopan na bendan melo bungkaran kan ni atu melo lante inan yate. Toyangan mi dio may kaleki siya may laki tumintu na sa kalangan. Denopan ki masorok matinuro umpogaw te pengkarangan yate. Ulay mambela mi male siya palamban tasik imi tuagan penggauran na setang siya diata bulituk lamay te inan iyate. Parandang imi pasake te patongkon banwayate. Denopan na bendan matoto. Belan na puang ke puang Yesu tutua sema perintah sola kamu na penamasallo. Totemo siya tontong selakona. Amin. Narondong ki puang matua solanasang totemo siya tontong selakona. Ia matetu kareba kepada nual yodomi Yesu Kristu na tonoran ni Santo Mateus. Papudian lako puang Yesu. Palakui ami di ben daka iam yapai tumbek itu baba mi di bungkaran. Ilan naminda-minda tumalaku la ditadoi sia ia tumandakana napa sia ia tuntumbek na baba la di bungkaran. Mindara kamu tu tahu ke umpalakui roti tu anakna na ben ni batu. Batu umpalakui bale na ben ni ula. Ia moto ia duka tu kamu to kadake mi sanduka umpabengan pamengan melo laku anak mi ondong pisan tu ambe mi dau suruga laum pabengan apa melo lako to umpalakui lako kalena. Susi moto tu kadanna puang matua papudian lako puang Yesu. Kada pak pakilala lako kita mintu toro tamak patongan. Diona puang Yesu nadaiki mas sambayang. Kumua tang pada ya melona. Tang pada ya malabi na. Ya tontong bangki sumpu solat temai puang pemenggaragan. Ya mato siulu mas renasang tak merakulam pemalambe-lambe bangite. Tapi mau keminta mas sambayang. Na bengki at melo puang matua. Tanai garagai labi raka umpabendan ni batum patedek di banua tongkonan yate denopa nada di susito. Amin.
tamas sambayang. Puang matua ambe to makuasa sia matontongan pasak kimite inan laki na umpabendan ni te banua kongkonan yate. Ulay mambela mintu na setang sia diata bulituk pat petang kaina. Deno pami tontong unongan ni pani mandarana tumintu tukang malute 5 sia pande manarang. Tutonang pasitue sia sitakin bas si mataran. Denopa anamintu bala sia kasanggangan. Lasi bala buntu sara indete. Belana puang ke puang Yesu. Tutua sema perintah sola kamu na pena masallo. Totemo sia tontong selakona. Amin. Lagi bangunan mo inde pairi. Lagi patunan na mo inde pakongkon suke Bulawan. Laon mindo tepo apana tomaraputan lang. Laon nambe leso karwan na tomakapunan nao. Laon noton daluk sang puluhan na tomalimbo kaluku. Kure sumangana na patongkon na potang dan bidang 32 na tulak ki to titanan tallu matallo matampu na sare to samba batu lalikan tingayo bokona da narabay 30 da na opoy pariyongan apa kamu puang matua tu susarean matotoki kamu mau demeran kumila kale-kalean mintu tomentau mata tamas sambayang buang ambil sumpung masih otona kasalamaran sia kalimbuang buana mintu pasake ipudi kumesi kepakalabi kumi belanda kamu tu pande na mintu pande tumbangun mintu madan dan meritik tumbangun para puan teterara tete buku. Kamu mau tumbangun nite para puan tumarasan unggaragai te tongkonan yate duallo totemo ladi pabendan. Taya sengakna taya lainna kinai tontong sedan ranungki sia mangando sangadinna kamu manari opuang. Ia mo topuang nalante allo totemo masambayangkan kumua. Pasak kemite patongkon iate. Solamintu tomara putalang den nopa na kopa paraya na poparaya na tontong sang kutuban ni unisung sang bukiamburan na sundun tepeng karangan iate den nopa na patongkon iate benda di patongkon bunga laun nendekan mintu sang siumpuran na ana sundun marampa tepeng karangan iate den no panamin tu karatasan sia kaboyo kan umpanate sia ungkarangi tepeng karangan iate
lami pamisa mintu totang mengkataka sola kadipakariorion na puang Yesu anna mintu kaboyoran iya to lana tampaki kamasanangan puang matua susi puang Yesu malimbangun jo mayalana mintu tomate kumpasende paiman mintu tahu iya mo tope pasalamaki tutua sema perintah sola kamu na pena masallo to temo sa tontong sa lakona. Amin. Pasangan lente pelalan itu mintu na pangimbota sa pangando talangan tangan dalang ulen di pasambayangan tupuran dalang kipuang ta Yesu Kristu. Ambe kido suruga ladi pamasallo tu sanganmi la sai tu parentami la dari tu paporian milan telino susi do suruga ben kan itu laki potona sepagari mitu kasalanki susi kami pagari to kasalan lako kaleki dami patama kalampas soban sangadina rampanan kan do may kakadakean tama sambayang. Tontong bangkan makur sumanga mapole paraya mati di kalemyo puang. Belan na tontong kisan datongan itu diona paka masemi paka borok mitona mi palempan tamala tangaki masuranasang. La biraka lako tomarapu lantainan nyate. Tulong pabendan ni te diona banua tongkonan nyate. Mangka makirangi sang tan kadambila mesura madatumi menjadi piada lako kami masuranasang. Apa tu sipatuna sia serlian laki pegau angki tontong mapasande mati di kalemi. Ia mati tu pangandon atau metu kisoro mati kalemi potete puang ki puang Yesu. Tutua sema perintah sola kamu na pena masallo to temo sa tontong selakona. Narondong kami puang matua sola nasang to temo sa tontong selakona. Den no panapasake na puang matua to na bongsoran kila ko kita mintu masola nasang lansang anak ambe na anak na pena masallo siulu maslo nasang ramporandan na makapanambanta lanteinan kaparanuan melambi totemo kure semanga langan puang matua. Si Reking ki Sulanasan dulu entah bagi milih itu kekuatan. Oh, hitung. Hitung. Mulai hitung 1. Nah, si Reking nak mau pilih ki Sulanasan. Oh. 1, 2. Ini kamu pilih deh. Ini kamu yang pilih. Tabe. Pagi kamu kali. Penumpang mele nanti ke mele salah kamu mandi. Tiro mele telah mini melese. Tende kita terlalu Sampai kalandong sampai kurang pandai itu matahan bisa. Kamu pilih. Tabe. Pagi kamu kali. Lebar kata itu matahan bisa deh. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke. Siap. Saya hitung 3, 1, 2, 0 ya. 1, 3, 2, 1.
Na bisa teke lesong tulang ri. Baru gua. Nah dikurangi raka tumantare nama aku lakalangan. Terus itu le. Lamangan kak kia dulu tuh kira-kira beta muda-muda gitu ya. Itu lah kami langan tuh. Sama lebar kopira. Terkan itu langan tangan tere. Pas ada itu petokong ke kendek-kendek siami langan, tetokon yang omai. Ya. Bodan kita kurang awalan teh matarin. Terkan itu langan tangan tere. Mana gua lah, coba. Siap. 1, 2, 3. Kurang tenaga dan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yoli kamu. Puji Tuhan. Ya. Tarik itu aja. Yo. Ya lah mak pabenda tutolan. Tarik itu aja. Kita. Yo. Kenapa tadi tutup atau dulu lah. Satu. Gimana? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Mari kamu.
Yo, pori-pori ini dulu ta. Nelayan-nelayan sini. Oke. Satu. Sudah siap semua? Sudah. 1, 2, 3. Kanan kilo. Ya. 1, 2, 3. Ya. Pak, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Ya, sudah siap semua? 1, 2, 3. Menentukan. Kapan patung? Ya. Ada yang berpengaruh ke Polri. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Oke. Kamu udah di komando. Bisa tuh diulangi tarik. Bagaimana teman? Marah-marah, pamisi dulu. Awas kepala. Taruh nih. Tadi. Awas. Dan ku tanya bisa dengan dia kirim ini mulai. Bisa. Bagian tengah. Buksa dulu. Ya. Jadi pas saja tuh karasan. Tiro itu pilih siap nih. Tiro orang-orang. Sampai satu me nama saya. Sabar aku. Satu Sini aku mulai. Satu. Dua. Songka kiri kanan teman ini. Songka mani. Ya. Ya, kau biasa orang lagi. Boleh. Pinggir. Tiro kaki pemenden nih. Wah, tangan asal ya. Wah. Tahan. Male mangiru. Male ko na. Bela mga lelay ito. Kayo dito nagigawto. Ya dilapih papan. Pak, pertama dia nih. Nilayo ito to mga leloy eh. Oh, kandas. Kasih tangan. Ada karam kita ko po natalarga. Labay lang tayo ano na sidi. Naruwa mo ya pa nasala pa. Kan masalah. Ano nih? Anak kurang-kurang makan tenaga deh. Ya, oke. Oh, patong mayo. Patong mayo. Ya, oke. Orang terapa panggil. Orang nasi dulu. Panggil na tuto. Bisa
pamalik ko na sila. Nala malilako ya. Noy, nalay na direct ka po ron. Udah tugas para misi. Sana. Bagi kita mau kita share kana. Kaya na po naman yan. Patang eh. Heloy. Tabi ombong. Lagi tuh kerja sama dengan ini. Sorong, sambil sorong pulang aja. Sorong yang pulang. Ya, kayak aku ya avocado nih bawa ojo kuat. Itu kan semua. Hutan itu kan kuma manusia ya siapa keturunan teh. Langsung untuk tampakan ini tas tampakan. Oh, melo lang po to mo kay. Di Pimalero itu kalau Pelay. ini makar. Saya kena salah tuh lain. Oh iya. Siapa dia nak? Terus masalah tuh. Male to. Male. Lagi. Ikut. Oh, udah no. Nasali do. Ya. Patong eh. Wah. Dilolowang tam. Diloloy lang. Vale. Pulang ayo. Tolong yang pulang. Ya, tolong yang pulang. Aku nanti itu masalah yang pulang. Palong-palong ni po si. Iya. Ya. Pakalolong. Ya, nanti tuh karasan dulu. Hutan itu kan kumah manusia ya siapa keturunan teh. 1, 2, 3. Jalan itu Pak tong dedek-dedek itu kayak bisa jadi. Ya aku baru tanya dulu. Jadi dia mau diporong sudah tangkap. Dilolowang tam. Naliloy. Kailangan tu. Lagi pagi. Sekarang dari kalang nanti tampakan aja. Jadi pas bener kalau. Kami cari di sini ya skel. Ini pemalis itu. Malah itu sudah. Pulangnya dulu. 1, 2, 3. Dukun. 2, 3. Nasi. Iya. Patungi sini. 1, 2, 3. Bisa mo. Wah, melo tuh nanti. Nampak siar kah? Awas kaki di bawah, kawas. Kaki balik besi. Posisi itu, putar mereka ke pulau dulu. Pertama, kerasan tangan dulu. Ya mau didakan. Ngawatan. Iya. Mantap. Di saudara mungkin. Tembak. Sabar kamu. Itu porin dan di pa. Taruh ini. Wow.
Bayang untuk musik-musik di palay kalau analog ke memang lay padoy. Takalan ite, takalan. Takalan ite. Nah, sakak mudah kau. Angka sudah itu perlu namanya. Pusing ada perlu namanya, pusing perlu namanya. Awas. Tiro itu. Pasulit perlu namanya dulu. Pasulit di dalam tu perlu namanya. Pasulit. Ini bambang-bambangan saya itu dona dulu. Pasulit itu perlu namanya dulu. Lagi. Olor talinya. Ya, anu nih. Tulak kilo mai. Ya. Sorong itu dona lu. Sorong. Angkat 1 2 3. Jadi kayak begitu baru. Pasti pemilunya jadi. Kalian jangan jauhan. Minum foto. Kita rapat duluan sama-sama ya. Insya Allah senangnya anak-anak yang masalah amin. Orang semangat akan melakukan boleh merayakan di bulan Mama Seni Tangdel dan aku ketemu puang biar kita nonton konan untuk bila ronong kami tontong lampu tarunay kami opon ini semua tayo singa tayo ekona kamu rano matotok ini sorongan mata dari kali ini masih orang lagi semua ya itu saat ini kita dapat nih kalimat nanti orang nambah pada masa bisa makanan nasinya itu semangat mungkin karena Tuhan Diego lantai ini tadi sakka mereka kenapa saya lanamparan kamu totoran lanamparan kamu pupuan lana atau miringkan tontong lagi pakai saja Rona pa yung kalian at keluarga pasaki Dino pa natutun nalalang kamu tontolan nanimpo nilang pakalagi sa lupa naluming katatang-tang tito dolentek tangan siya tang kiyas sa kambuto karampo mana apalako tangambanan na siguro kamarampasan huwag matuwala suruga tunduin kan lantialo totemo ni pagkari sa blanki natete lampuang kipong Yesus tuturo maparenta sa lakaman na pinamasalo totemo sa tontong sa lakona amin lasang nambe na anak na pinamasalo amin